Pagkasaritaan ni Arthur nga napauluan, ti anak iti ruar. Dear Manong Nemi. Kastaunay ti anal-al bannog ko ken panagaruyot dagiti lua linged ko Manong Nemi. Idi ta itupak ko ti sang kabakruyan nga nagango nga kayo nga nakkinayo. Nga usaran mi kininanang Manong Nemi nga pagluto iti kanin mi ken pagbugbog kadagiti dua tallo nga taraken mi nga baboy. Nagrigat ti biag mi nga gina Manong Nemi. Abong-abong ti ayan mi. Ngano agbagyo mapanggam agbakwit. Awang kuryente mi Manong. Kingki. Dati ko natin nga kingki nga dagas na stumangpian. Awang mati mabalim mi. Awang painakim ko Manong Nemi. Iri panawan na kami kanu ni Tatang. Pinanawan na kami ni Tatang. Anjak penakit-kita iti personal na. Nga madainted niya ng kanyak nga ladawan kanagan na. Tabaka kano dumteng to ti panawen. Nga sa pulek to ti amak. Yung para kanyak Manong. Awan to ti rumpeng ken rason tapno sa pulek isuna. Taapan ko mano sa pulak. Agpagpakaasyak ken kuana nga ipategnak akas putot na. Agpagpakaasyak to ken kuana nga tulungan nak. Kasano ko nga mayat to no manugot isuna. Maladaga ak pailayang di may turednak nga panawan. Kaya't nangasawen Manong Nemi dinakpulos impateg ti amak. Tilayang rantana kininanang ket ti kinababahin nanang ket idi ta masikugan ni nanang pinanawan nan impas nga inak Manong Nemi ti inak nga awan ti amak. Awawagandak iti bastardo. Awawagandak ti anak iti ruar Manong Nemi. No sa sinupay dagiti kas kada kami Manong Nemi nga nakakaas iti kasasaad na da kami pa iti mairurumen mabuli-buli. Manong Nemi, tunggal mariknak tirigat, tunggal agbisinak, tunggal luklukwendak, tunggal pagsangitandak dagiti padak nga ubing. Taore jak kumamit kayat nagsangit nga makasangitak. No siya sinupay tikas kanyak nga bastardo, no siya sinupay tikas kanyak nga awan ti amak, no siya sinupay tikas kanyak nga anak itirwar. Siyak pa iti mairurumen, siyak pa iti malalais, siyak pa iti mapatpatiltelan, tadapay no ka mang patiltel kanyak. Tamuda nga awan laban ko, tamuda nga awan amak ka sakit kanyak. Amuda, nakastoy ti kasasaad. Nagsangit akmanin Manong. Alpasan nga nagbaga, tilinted ko nga napan nangayo, idi pagtungumi. Namagan tilinted ko, ngem namaga, dagiti matak, tagarubos manen, dagiti luwak. Karadradwar ko idi, ti elementarya Manong. Manipod, adan puot ko nariknakon tirigat. No daduma, adamat gundaway nga pawasulik ni nanang. Apingan ngamin nga dinaamu nga pilyen ti lalaki nga ayaten na. Apingan ngamin nga bastalatan inted na ti amin ti dayta nga lalaki. Nga dinasinogrado. No saan nanto nga baybayaan mo no baybayaan na. Kat saan namat ngayong kasar. Hambag nga nagkasar da tatang ko Manong Nemi kininanang ko. Ngimawanti kang runahan nga papasulik no saan nga ti awan sarsarbina ken dakes nga ama. Managbaybay ang ama. Awan konsensya ng ama. Nada kiti kasta kasasaad Manong Nemi idi asid ganak ni nanang. Hadda ka magaya man anak.
Nagsangsangit ka manin, Arthur. Mabanbanog unayin anak. Makarik na ang trigat. Umapapala ka na iti kataib ko. Baka saan dakon nga pagbasahin ito, ori high school lang. Naging ka lang, ti high school anak, ti kabaylak. Ngayon ti talaan mo, intulad datan ti college. Uno makaridwar kan ti high school no kabaylang kanto. Aw man ti sabali nga pangkidak, nga di manglo ti laba. Pasaray nak tumulong ti karinderya, malibreta ti sidaen. Pasaray mapanag tumulong ti tiyandaan. Tapi lang at di matandan ko, kitigatang tatbagas, masida, sa igatang ti sabon, nga paglabagin pagdigos, toothpaste, kaya duwa pa yung kasapulan da anak. Ken, igatang mo ito ti barong arwaten, into no, sumarikan iti high school, ken, di kiti gamit mo, di kiti usaram to, notebook, papel, ballpen, kaya dumapay. Anak, agan anos ta. Doon sa sino di kiti kaskadata anak, isumat ti kakasyan ni Apo Diyos. Hinalang, sige nga rin. Dati na pa mo inalang nga kanin ti baboy, tagtada mo na nako aron naman ito di pagbugbugan. Pag-isok tumatan nga makaluto, no, malutluton ito binugbog, sunto ko di pala ti kanan di kiti talo nga baboy na nakapangandan. Kanandahin ito na bigat. Kaya ito na bigat, malam na bigat. Nakaluto ak tumatan, mangandan ton, tapno maturog tan tumatmanan. Ala, umisam galat anak ko. Hanggang agsensen na yakas ta. Tawan ti maitid ti sen na ay. Umisam ta. Umisam ka. Aginisam ta anak. Agpinatag ta anak ko. Sana ta nga baybayan na Apo Diyos. Manangaasin na Apo Diyos. Hindi pa naglulukatan ti klase, manunemi, inla ko matin ni nanang, manunemi ti maysa, kadag iti talo nga baboy. Sa gimatang manin ti buryas. Kaya tinaglakwan na, manunemi, imanay, nga gimatang akdi baro nga sapatos ko, pantalon, bado, di kitay aramatek, nga pagbasa, notebook, kenda dumapay, manunemi. Kaya napanak ko na, nag-enroll, kaya nagbasa iti first year high school. Dagiti kinaratuar at elementarya manunemi kaadwan na matlaing nga kaskrola akida. Nga isuda manunemi dagiti makamamu kanyak, isuda dagiti mangsutil kanyak, isuda dagiti manglalais kanyak. Isuda dagiti saan nga mga ayat kanyak. Uri no ididikit ko matiriknak, tibagi kadakwada. James, abay, basta to. Ti anak tiruar. Mike, magkakasalita kada kayo. O Mike, makibarkada. Handa kakayat a barkada. Gapit sa amin, akayat ti barkada nga bastardo. Anak tiruar. Tanda ka di basol ko iti deta, mabiyak ko. Diyan ko man nagayayatan. Amay, kaya doa. Kahit yung nga barkada ni Arthur, saan? Ay ko mo. Ang mga nibagadan tupay nga, papalo tayo nga anak itiruar. Imbaglakit din manong naimita saan ba't nga isuda amin. Di saan nga mga yat nga makilangin. Makikadwa kanya. Siyempre, adamad lahat nga kakaisunan o kwa manong naimi nga mangisakit kanya. Kas kuma kini Judy manong naimi hangko nga kinaradwaran elementarya ta sa balik tinagraduaran na. Hindi madlaw na siguro nga kasla sut-sutilinda kalukluk-kundak dagiti padak nga lalaki. Imasideg no saan da kakayat nga barkada. Kayat mo, datandag barkada, Arthur? Kahit ko unay Judy. Babaam na tayo da. Abi ngamin nga,
handa ka akayat. Nagnig mo sa amin, di na kayat nga barkada tagbalid, ti may nga bastardo. Ti anak iti ruwar nga bagbagada. Ano amin tinapasamak? Inistorya kini Judy ti amin man. Umis-isip. Lang na asi nagtirik na keng ka, Arthur. Tapay. Nagpadpada ta. Idi adan puot ko, sa pulot ti tatang ko, awan. Imbaga ninanan ko, nga anak-nak, kaya kinabalasan na. Hindi ko nakiasawa ni nanang. Adaitan kakapsat ko. Bag no sanda ka nga irumen. Ang dalabasit. Kini ti asawa ni tatang ni Chu Pepe, ada damot lang ipatpatig na di kiti putot na kininanang. Ngimiti siya. Idi hanpay awang pe ti anak ni nanang, awang pe ading ko akit nasayat kanya ni Joe Pepe. Ngimidi ada maten na putot na kininanang. Sila di kiti lang dua akapsat ko. Iti kasla kay kayatnan. At kasta na pakasaritaan kat. At mangmangig ko kasta. Ngarod. Na sino pa iti anak kiti ruwar. Iso pa iti nga bulbuli. So nga, datati rumbeng kadwa. Gabot la, bastardo ka, bastardaan na. Nagsinangad kam nga rod manong name kini Judy kat sa nga bali nga lukluk kundak dagi classmate mi at dalagid ni Judy. Ni Judy nga magisaksakit kanya. Hindi adda ako ni third year high school manong naming medyo tumakdakkel matin di bagi. Sipod ta naruwamak nga rutirig at agbagkat iti kayo, agsakdo manong nami, ti mamaklayan, kan nag-uobra ako may ag-exercise kiso nga makikita tamot ti muscle ko duwakdakkel man. Mabayang pinas ti pamagim Arthur. When bareng adan tumayat kanya kito no rumbingan nga agaremat. Kita ang kapay agarem. Bagawang mayat kanyak, kabos na bastar tuak. Tikula naman, tinakurapay ket para tinakurapay. Tibak nang ket para tibak nang. Di ibagamot nga rod ang ako. Ti bastardo, ket para iti bastarda. Oo, mabaling nga na. Napakit ka saanin. At na pinakurapi kin baknang, nagkainayat, anong tulagi na di pastor to kin bastarda. Numaikarkariakan ka, Judy. Diya kaya di kasta. Apay, di mo ka di kayat, kas pag-arigan. Tsaka mo, basta nasigang tirik na kang ka, agsipod tagbad padat ka sa saan. Dadya lang. Mabaling nga kas agkapsat, as a friend. Ngawon sa bali nga panunutin, Arthur, panunutin tan sa nanti panagbasa na. Okay ba? Kagurak ka din yung bakang kata I love you. As a friend mo Ang kagura as a friend. Indun ka anong harot nga saan nga as a friend. Urayam tiniduding nga panawen. Saan nga ita? Tiyan niya man napasamak kan banag di tilubong ket adda na ituding nga panawen. Weather lang ako nada. Kadi, ada panawan ti panagbasa, ada panawan ti panagtrabaho, ada tun panawan iti panagayan at panagasawa. Manupay nga nga tawin. Adupay nga tawin. Hindi ada ako ni fourth year high school manong naming at madlaw ko kininanan. Kumot-kot to. Nanang? Ada ka din nadagsan nga sakit yo? Di napakadanagan na. Bambanog ko lang dito Kapag di pa naglabak. Parang asikasok ka rin itirob ng asikasuan. Nagpagpakita ka di doktor.
di nagpakadanagan. Nang kaya ti kasta, ti kayat ko, nasa lunatang agpadpada. Ti kayat ko nanang, yung nagraduar ti high school, kabailandak na pagbasahin ti college. Nayunan na tatarak ng tang baboy. Di man ikaw di madlaw. Nga no, kasapulan ti kwarta kat abag sumit nga malako yun ti masa nga baboy. Kasi ay, kasi dito tarami din ta, nayunan ti bilang ti baboy nga tarak ng ta. O, nagmatrikulaak, at malako nga baboy. Aglako ti may sa unudwa. Kasta, iti adda ti planok anak. Ngayon no kas pagarikan ta santo ang mapasamak. Pakawan nagtahingan. Ada ka sakit yo? Ada ka dinakana nga sakit yo, nanang? Nanang? Pinilit ko manong naming nga nagpa-check up ni nanang iti doktor. Nabayagaya man manong naming. Ti sakit na. Doktor, mapukaw ko din ni nanang ko. No talaga nga nito dingin. Kit mapukaw mo. No kas pagarigan te maitad kang kuha na ti osusto nga medisina. Ada posibilidad na nga paut pa di biyak na. Ngayon iti kasta nga kasasaad yo. Narigat ang mapasamak. Apay, doktor. Kaya ka dita awan ti igatang mi kadagiti nabibilag nga agas. Kaya ka dita awan ti pagbayad bi ti hospital. Nung may confine dito na pahaot iso na dito hospital. Kaya basta latan mata iso na. Ito isungbat ko. Ore mat di tao nga masakit kat saan nga tumtumar no talaga nga saan na pay nga oras. Kat saan na pay nga oras. Ore mat no ada kwartayo. Makagatang kay ti agas ken mataming nga naimbag ti pasyente no talaga nga naitudingan ti papatay na. Ni Apo Diyos iti makaikat. So, ang may advice ko kayong kamarok. Di Apo Diyos ti kamangan tayo. Tani Apo Diyos ti kalalaingan nga doktor dito logong. Naabay nakpalaeng ni nanang manong name. Nga nagraduar iti high school. Yan talaga nga di nakayan kalpasan ti graduation. Nanang noon ako wala mabalin ko. Sa dinungamin ti ayan, ti amak. Nakaputot ka na kayo. Ano ti klase na nga tao na ito eh? Pada tayo kadimad lang nga nakurapay. Wano adda mabalin na? Adda mabalin na, anak. Adda ka di palengkeng ka? Tinted ko nga nadawan na. Ada kanyak nanan. Iruar mo. Ginahot ko anong nimi tidaanin nga wallet ko. Sa ako'y naruar ti may sa kaladawan. Ladawan ti may sa gwapo nga lalaki. Kasto nga tapelang tilanghan na itananan. No adaman pa nagbalbali na. Basit lain anak. Adlaw mo lang nga nag-matured tilangana. Ngam sangang balbali ti skog trupa na. Ken santo ang balbaliw. Santo ang balbaliw. Tinagan na. Laglagi pemde tanganagan. Nanang isagani burlasa. Nukas pagarigan tagandatik nga sapulen, sa dino ti pakasapulak kang kuanan. Awan ti masnop ng ibagak.
Ngamit ikas ken kuana, posible ang masapulam iti syudad. Puna dalang siguro ta asideg. Tada kadigandat mo nga mangsapul ken kuana anak. Ada karbengak sagadi. Kada damat karbengan na. Nga makakita ken makamamokin ka. Nanang, saan na ka panawan? Saan na ka panawan, nanang? Nakabaylan tang biyag na sisyak. Saan na ka manawan? Ngim, pinanawan na ko ni nanang ko, manunemi. Awanan ni nanang ko, gaputasahanan ng mga anges. Maisan nga nalamis, bangkay, ngagsusurot ang tibagin. Ngawanan tibagin ko nga timek na. Nga di na kun makita. Di nan marik na tibara akin irot, karagop ko ken kuana. Kimutawanan ni nanang ko. Nanang, abay matan ni pinanawan dak. Abay matan nga binaybandak nagmay sa nanang. Babayan titulong dagiti na siyat akaroba mi manumnemi na imansayag ni nanang. Nga, adda ng itunar, iti kayo, nga inaramiddan, nga lungon na manumnemi. Nakapinpiman, ti pa na kay mansayag na. Ta nangarod. Tayo di nga min nagsikog kano ni nanang ko, hindi mamuan di kiti naganak kang kuana, nga awan lalaki nga mangikasar kang kuana, pinapanaw da. Iso nga, naidakdak ti inak, iti da ito nga lugar. Awan kabagyan na, awan kabagyan. Ibaglagi din ta damat lata, di kiti na siya ti panagpuspuso na, ta makita dang harod, nga siya ti rumbeng nga kasyanda. Dahil tabon ti bangkay ti inak. At asang kabasit manunemi nga nabati, manipod iti abuloy. Ni Judy manunemi tinang saludsud kanya. Anya nga itan ti planong, Arthur? Panawak na ito nga lugar. Pumanaw ka dito'y. Sa din at papanam. Aramatik tinabati ako harta. Tabnoy na sa pulen ti kasat ko idya syudad. Ngayon mo tagbasa kas jay. No kabaylak. Ngabjak lakid di kabaylan. Mabali mo siguro. Nagtrabaho ak ti makatawan sakto agbasa. Iti sumaro ng atawan. Yung sila narigat. Yung bareng, nung sa pulak ti amak, kad amo na kabigbigan. Tayo sunton, ti mangsulnit, karigit nagkurangan na kanya. Nung kas pagarigan, tayo tulok ti gasat, ngagsabat ti dalan mi, iti amahan ng baybay akan niya. Ket kas tangarod tinapasamak manunemi ni Judy. Iti nangitulod kanyak, nangitulnog kanyak, iti lugan nga agpasyudad. Mabati ak ngarod. Tadi ito'y probinsya at nag-college. Tapagbasahin na kayo matlaing, tisyoman, aksyoman keng ka. Tulungak ti bagik. Nagnaskin nga working student kadaramidak. Kahit ko, nga magtunuuyan terapahap ko. Kahit kong ipanagnek, kahit tilikodan, nga awan ti amak, nga daman aksyoman kanyak, nga midilaing ubinga, nga nariknak, ti pamatig na.
Kahit kong ipanagnig, nga kabailak tagbiag. Kahit kong ipanagnig, nga dinakbaybayan na po Diyos. Matungpal tarapam ko. Sabi ko mga Judy, sabi ko kahit kasta ko magkaramida, Arthur. Saan ka kang sungo ko? Lumaban ka kadagiti panubok ti biyag. Happy nga adda digiti kas kada tayo. Di mo kadiam mo? Hanapin pinas pati biyag digiti kas kada tayo. Nasasinot may Roman isumatirad nga kaasyan ni Apo Diyos. Sabi ko Jody, Wayne, palubusan ka kahit mabatiyak. Baring mo sa anak itong malipatan. Saan ka itong malipatan, Jody? Oh, ure nga tan, no makakita ka dun sa bali nga babae dyan. Diyak mo, makidam. Saan nga muna ulit mapasamang itong bigat eh. Mabaling nga napategag ita, naminto no sumasaro nga panawin, kahit malipatan na. Kasta kakadibat. Jack Libaken, Arthur. Ito upat nga tawin, nga pa nagkaskolahan ta. Nariknam siguro. Ano mabalin na kumagat santa nga gin na tayo? Agsubliak to, Judy. Ikarikeng ka. Agurayak man keng ka, Arthur. Kahit no saan ka mauray, may kantungat sa pulen ije syudahan. Kasta ide, ti pa nagpinakadami kini Judy, manunemi kat usto isuna. Jak sigurado ti riknak, tanaganos pala yung ti riknak. Sampay nga mature nga rik naman. Anya ti amok, baka intun makamamuak, iti sa bali nga babae nga makariknak nga nasinged kanyak, baka malipatak to ni Judy. Iso ako nga narigat ti agkargar. Nakastrekak pa nung nemi akas may isa nga waiter iti may isa nga restaurant. Ditak kumakayat iti nga alain man nung nemi to bingak pay. Ayam nagpagpakasyak kadakwada manong. Stay in pay ang. Nagbalinak nga rod manong nemi nga nasingpet ken nagaget napudno iti trabaho naalidtak. Nga reta ti magustuhan manong nemi ti aking kuko iti restaurant nga pagpapaaya. Manong nemi sa anak nga nag-enroll. Gabot na pangalak ko pag-enroll ko. Manong nemi ti restaurant nga pagpapayak kada si Deglaing iti universidad. Sayang, no kuman nasapsapa ka nag-apply, ket naibagag kumat aking restaurant nga mabaling ko iti irapintim ka. Agbasa, naman dito yung name it aking kukotes restaurant. Kahit mo yung napintagbasa. Huwag ko sir. Palabsan pala na ito nga tawin. Tanarigat no, mangrugi kay the second sem. Makariro. To no next school opening of classes, aray mo mong take enroll. Saan ka ta marigatan, sir? At namadlaking ka makasumbat. Marigatan ka unod saan. Siyempre, ti swaldom ita nga kompleto ti oras mo. Saan nga iti swaldom ita, ti swaldom to. At maksayan mo ti oras. Awang ka sa bali nga pamuspusan, sir. Tapno makompleto madlat sweldo. Dahil sa ka mo. Awamat nga rin ti night class dito eh. Puro metal daw. Kaya nawamat ti duty mi ti rabi ta agrikap mo ti restaurant iti alas 7, alas 8. Alaksid ko man at 24 hours nga restaurant tayo. Tagbasa ka ti daw, ang trabaho ka ti rabi. Ikarigatam. Hanggang mapukahon tinamnama, Arthur. No talaga nga naikarikan ka nga makapagturpos ka.
mapasamak lang mapasamak. Ngayon no saan? Saan nga mapasamak? Urahin at araramidan. Iti may sang aldaw manong nami nga kaadak iti restaurant. Iti panagkunak manong nami kat napresensya met iti attention ko. Ngayon, pagamam tada nakadunong parko nga customer man. Hey! Di mo kita matalapos mo? Ha? I'm sorry, sir. O din rantam, bastos ka. Waiter ka iti dito yung restaurant? Dalupusam ti customer mo? Ha? I'm sorry, sir. Sorry, sir. Kaya mo paikat ka? Kabaylan ka paikat. Amang mong taking ko ka iti dito yung restaurant. Napudot lang ang rodin ti ulok. Pagkatapos, ada pa yung mangdong para kanya. Sir, sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Saan doon mo ulit, sir? Please. Paikat ka. No, sir. Please. Please, sir. Nagrigat yung sabog ti trabaho, sir. Please, sir. Aging ka nga nag-ring the cellphone naman ng name. Hello. Agyaman ka. Hang kamasango ita. Manong name, binubuyak nga napan nagtugaw iti may nga labisaan. Ngim, di matagayap iti waiter. Njak ba't kahit nga setgan nga mga no, adad nga pagpungtutan na. Nangig ko kiniti pagbaga naman. Adda kiti da ito nga restaurant, kat noan yaman ti masapul mo kanyak. Di umay kantoy, orain ka. Naputot unay ti korek ka. Saan malasin ko? Inalisto ako manong naming enroar ti wallet ko, enroar ko ti ladawan ni Isagani Berlusa. Minatmatak ti ladawan sa kukitahin ni Suna. Ladawan, isuna. Ladawan, isuna. Iso. Nagmartsurd lang ti langana. Iti personal. Kaya ti ladawan. Waiter! Waiter! Sir, umaya ko, sir. Tarantado ko nga talaga niya. Ita takasapol ako ti pagurdera. Di ka umasadig na dagos? Ha? Talaga paikat ka, sir. Saan, sir? Please. Okay. Nagurdera. Ti menu. Sir, dadakkel mo tigil pagkitaan nyo. Diya ka nginaan. Sir, sorry. Hang available. Visit ka talaga. Abustad na problema kalpasan na ka-stupid mo sa pasamak. Dinong parnakpay. Sir. Sorry, sir. Santun nga maulit. Di sumaruno. Pati na dyan, sir, ang available. Noan na nga rudlatan ti adda, isulatan. Alangkit mabisina. Diyan may katlo, sir. No iso diso. Estudyante ti klase. Ti taong Isagani Borlasa tinagan na. Ano tako na? Inyarasas mo na dyan, nangig ko. Saan nga rasa, sir? Talagang imbaga. Impangig ko keng ka. Ama mo, nak? Ta Isagani Borlasa ka ditinagan nyo, sir? Uwin. Inuwar ko tiladawan manong name. Kalpasan na. Impakita keng kwa na. Sika ka dito, sir? Siyak. Apa takang katiladawan mi kani. When?
ladawan nyo kini Elizabeth Repuliesa. Gabuta siyak ni Arthur Repulyosa. Saan ngayon pasurot ti inak ti apelyido nga Borlasa. Mark Repuliesa? Sikat ti when sir, siyak ti sikog ni Elizabeth nga binabayam nga di apaman nga naamwam nga masikog isuna. Ket binaybay amisuna. Binaybayan na kami. Anak. Ti anak itiruar. I'm sorry, anak. Daddy? Menji? Putno ka di dyan ang ko? Nga si kamis mo't nang ibaga? Nabay ka dito itahin. Iso ka di nga inayaban na dito tap maamuak. Nga adda anak mo itiruar. Menchi iha. Iso ni Mark. Mark, ni manang mo Menchi. Manang Menchi? Kahit nakadiyo sa wen? Nga adda imun una nga kinarelasyon mo sakbay iti inak. I'm sorry. Daddy, ito nga namuak. I hate you. Kamusta kas talawar ti mas pasama kin kini mami? Sa maduktalan na, tapay sa balimanin nga, anak mo, putot mo itiruar. Di ta kayon. Hey, Mensi! Wait! Mensi! Nakatakdakas kagayam nga ma? Let's me explain, Mark. Arthur tinagang ko saan na Mark. Mark Arthur nga rod. Mark nga rod ano ka? I'm sorry. Matiktik awak. Agsusanunod na kiti problema. Itad mo di order kong please. Mabisinat. Baka dito tirason tapay nga kasto nga maulaw ako. Manong name saan nga siyak tinang iserve. Yung pasulblat ko sa bahali nga waiter. Kapag nag-excusak pa nung name itaking ko at restaurant. Nga half day ak itiday tanghal daw. Kapag jak may concentrate tagtrabaho. Ngayon jak imbaga ken kuha naman nung name noan niya tigapo. Siyempre kakiti pa nakakwartok manong name di balay. Puno pa nakakwartok itiday tanga restaurant. Diyos ko. Anya tikita sa wanda ito. Panagsabat ang tidalan mi kini isagani Borlas. Sakit naduktalan. Tiputot na tiligal nga asawa na siguro. Nga dakas kanya. Ti anak itiruar. I hate you, daddy ko na. Damat nga problema ni isagani Borlasa. Siguro sa ala nga sisyak ti anak na truar. Siguro ado talaga di kini babae nga binagsangit na. Ado siguro di kini babae nga binaybayan na. Ado siguro di kini binaybayan na nga puritak na. Kat may saaklan kadag iti putot na itiruar. Namanyat kahit asawan dito eh. Nga nagsabat ang tidalan mi. Iti aking putot kanya. Sa bagay, nakamaymay nga nangig ko na di panangibaga na ti anak. Anak ka, ken Elizabeth. Anak, let's me explain.
nag-ima sa denggan ti anak. Nga tawag iti may sakas kanyak nga anak. Nga itala nga mangig ko nga mangawag kanyak ti anak nga ama. Nga nilaing nanang ti mga awag kanyak. De dilaing nanang ti mga awag kanyak iti anak. Iturturog ko rin ang panagpampanunot ko manon nami. Tuloy ko dahil naging kana iti bigat. Siyempre ka, kita trabaho, kiti bigat manon nami. Naging ka, nga damang paypayapay kanya ka customer. Hindi makasidegak, mabigbig ko. Di ba? Si ka ni Manang Menchi? Wait. Siya, edi, nakadagta ka na kayo kay ni Daddy. The order yo, ma'am? Ate ko na. Ate Menchi. Ate Menchi. Monotomon? 17. Nasurok ko na 17. Into na may nga the other month, iti pa nag-18 ko. Agdotawa nagtumatan dito siyudad. Sayang nga panawin. Duan nga taon kunton. Malpas ko kumanti. Second year college. Gurderak. Paisaganam. Mawaling nga pati si kakit at merienda. Saan nga mabalin, ma'am? Ate ko na. Kasaritak na yung manager yun. I-request ko nga agmerienda ta nga doa. Gabutam. Kanta na pati kapagsalitaan ta. Ating ko. Pinagustuwak manong nemi. Sa siyempre, instinct deta. Ore man no, saan nga kompleto nga kapsat kami nga at dalat tamad ta. Panagturay ti dara, manong nemi. Iso nga nagsubliak ta kahit kakasarita. Tapno, may istoryak yan ka nung kasano nga napasama. Nga may saak, karigiti ti anak itiruar ni Mr. Isagani Bularasa. Nasken pa yung explain mo. Tano, anyaman ti explain mo? Kasi tamat siguro ti ni-explain na kita duma. Kahit mo sawan, adu kami. Adu kayo. MC ka lang kahit ko nga tulungan. Tamo ka masapol mo titolong. Nakapagturpo sa kon kanatang trabaho. Di kami problema kita. Ni Mami, numanin itaray mi ti ospital. Gabuti kasi nga ar-aramitan ni Daddy. Mes stress. Nga lumabalin lang umakit sa amin ang mapukaw ni Mami. Kaya kahit may pa nga mapukaw dahil yung Isagani Bularasa. Ni Mami. Kahit kang tulungan, Arthur. Kahit kang pagbasahin. Yan tangay. Ako pa asawak ng kakarig ito. Ako sa baling ang pangusarak, iti masusweldok na sa nga, kahit kung tulungan. Saan taman nga yung pinsan nga kapsat, nga magkapsat na ti ama. Kahit mo ti matulungan. Pigid din na sana ate. And thank you. Tingarod mang tulong kanya ti sapsapulek. Kahit ni Jaya ni Daddy, tulong na kayang ka. Awatem.
Sika ko matikas kanya, ate. Awatem? Awatek. Nulakid di tamo kabigbigan nga iso ti amak. Arthur, no kasano iti gora mi ken kuana siguro adada kada kayo. Gabutan binaybayan na kayo. Mapantay di kuna tayo nga ore anyat mapaspasamak. Ore anyaman ti klase na. Amakit amay amakit amakit ama tayon tulat tayo surat. So nga kas iti advice kanyak kada kami nga putot ni daddy iti first nuptial. Legal nga nuptial. Saan kami nga mangimulmula ti gura iti amami. Kinapudno na. Saan nga impalubos ni daddy nga, saan nga resulta ti sa amin nga nagkinawatan di kalman. Kat siyempre, imay nagawid sa jebalay tapno. Admitiran na kini mami nga sabali pa nga putot na itirwar iti namamuna. Nga si kadeta. Nga kuna na nga awantun ti mangyam amu ti bagina no maamuan nga putot na itirwan. No apikid di ngamin nga takas kang kuhanan ni papa. Nga lalaki nga. Sa bagay ate, wala niya kumamat ti hilig ni dadim. Ni dati ta ko nam. Ni dati ta. No saan kumamit na kayat na gini babae? Kasla ipabasol mo mat kada kami nga babae. Kasi yan talaga. Awan marami dan di lalaki no saan nga kayat di babae. Awan marami dan di babae no saan nga kayat di lalaki. Vice versa lang. Nasiyat na maawatam na kasta, Arthur. Mayad ka kanit ko na? Nga no anyaman tinarik nami di kalman, ken ore ka dagitoy, kat nga guram ken ni daddy, kat ikatemon. Ikarkaranak tilangin, nga sabi ko ma, taawanin, ti masikugan ni daddy. Hustunan, husto kayon, nga putot na itirwal. Umanayin data. Kaya ikarkaranak tayo, nga sabi ko ma, tagbalbaliwan ni daddy. Sabi ko ma, matulungan na tayo amin. Ngayon ti panagkunak, hana kayo matulungan amin. Iso nga siyak kakabsat yo, nga adan mabalin na, nga adan pagtrabaho, sa anak palaga sa sawa, tada kayo nga kakabsat ko itirwar, da kayo titulungan. Halak lang may mesa ate, hangkang may mesa. Sikati may kalima. Nisungat ko nak, awang ko man ti amukpay nga maikanem. Tapno sana ka marigatan. Kahit mo saw natin, sikat inauna, adda pala inauna. Talo, tada asawa na. Ngam siyak tinaudi, iti legal nga asawa ni daddy. Nga siyak pa iti awad asawa na. Iso ang siyak timang tulong ka na kayo. Kagyaman kami. Kayang kahati. Kagyaman kami. Ngayon nasaan ko akaya, agpatulong tayo mitlaan niya ni daddy. Tapos di kasta, kahit da kayo, makaradora kayo met, da kayo. Nga putot ni daddy tiruan. Manong name siyak laeng tinayaban ni Ate Mensi iti mismo sidong ti inana ken ni daddy. Ni daddy, ti asawa na ni Ate Mensi ken siya. Di ka na dumangay at napagyanandan. Sika lang ti awan. Iso nga sika tinalamit to'y. Tapno adad na makapag-close kayo ken ni daddy. Dito iti pagrubuhat ng mga nagbasa, dito iti pag-awidam.
Singsingpet ka. Ate, nagbakasyon ako mapilang sa di probinsya. Sagbay di pa naglukat ti klase. Anta kwartam. Anta kwarta ka ate. Mabaling kong tuping usarin natin pagmatrikulat. Kahit nung maibuston, isundot pa naguni. Sige Arthur, agbakasyon ka nga ron. Kahit ororami ti pa nagsubli. Iri mamuan manunemi ni tatang ko nakengkuan ng daddy ko namlat ang kanyang anak. Noon niya tawag kanya ni man atim nga mensi, sumtawag mo kanya. Hingkag bakasyon, uwan daddy, rubeng oring agkuyog ta. Di mo pa mo mag-drive. Saklat ang drive. Isardang dalayan, basta nga makaturo ka. Nagrubat ka nga rin. Takayad ko makapasyar, makita, itatanim, Daddy Elizabeth. Kahit kasta nga rin, tinapasamak, manong name at iti balay da Judy, manong name iti imuna nga tinurong mi, kalpasan na ipakamok ti amin kan kuwan. Inya mamok, manong name ni Judy. Judy, nasarha ako ni Daddy. Daddy, ni Judy, ti girlfriend ko. Ala, ay nagay man girlfriend mo. Napintas Maala kan sakit kanyak nga muna agpilit na pintas. Yung jak to kayo tiyo, maala kang chikboy Daddy. May mesan to lang nga babae ti ayatek. Sana kakasking ka. Kinakoyog mi ni Judy manong name nilapan iti Campo Santo iti tanem dedi nanang. Nanang, naragsak ka nga tamat itan tanaragsakan. Tanamamok ti amak anang baybay ka datang. Ni Daddy, kinagaman nagtadakas kini Ate Menshi nga muna ka mga tulungan nga putot ti aman iti ruwan. Nanang, dato hindi supapak ti adu nga panagrigrigat ta. Naragsakak tanasaraka kunti amak. Ngayam naragsakak kumamanin. Nasibibiyag ka kumapay. Ngayam nasibibiyag ka. Kasto nga ta, ti paang tulong kanya, ti kapsat ko, iti ama. Hasta nga rod tinapasamak manong nemi nakapagturupusak kanadanak iti trabaho akasmet kini Judy. Ket da kami kini Judy iti nagasawa. Namamok manong nemi di kiti kakapsat ko iti ama. Di kiti patak nga anak iti ruwar. Iti kasar kami kini Judy. Ken, iti aksidente, nga da disgrasyak na aksidente manong name ni isa gani burlasa ket saan nga nakalasa. Nanayunan manong name iti bilang dagiti anak iti ruwal. Idinatay ni Daddy. Isot pa nag-aamomi. Ket na sino man manong nemi di kiti kabsat mi nga saan nga nasiyat ti kasasad na. Da kami nga kakabsat nga nasiyat ti kasasad na. Da kami tinangtultulong kadakuan. Pagpintasan na kit awan ti putot daydi isagani burlasa nga saan nga nasiyat ti kasasad na. Gapot da kami nga kakabsat nagtitinulong kami. Nagbibinatak kami man. Nasuktan mo't lang tapilyedok manong. Hindi. Nagamamu kami. Kani Daddy. May sakmet kadigiti burlasa nga magbibiyag kaya di kaado ti pamilya dedi Diyos talwad ng isagani burlas. Anong namingam inkarimi da kami nga lalaki nga putot na. Nasami nga iuharas da itang apilyado. No di kat apilyado lang na iti anak mi iti legal na asawa. Anong nami tekunadan maong nga duman nga panawan iti nasagrap nga rigat
ngem adadungat lang nga amang tiragsak nga inted ni Apo Diyos akasukat dagiti nga rigat. Dado nga rin ti pagkasarita ak manunay ka nagyaman na klaonay tilaing mo nga nangurnos kalpasangan insen king ka ti Italiana. Kinagyaman ak itilaing mo nga nangibasakit sa api kumat at naibatik nga adal liwaken pagsarmingan ti biyag. Ito nga nagyaman nga pagaya mo, Arthur. Thank you, King Arthur. Thank you, mat karagiti nagbuya.